Беларусы любяць стабільнасць, але яе не прадбачыцца. Нават лістападнае дэкаратыўнае кустоўе свідзіна, якое даўно мусіла агаліцца, відаць, на ўсялякі выпадак вырашыла лістоту прыберагчы. Вось вам і феномен, а цяпло сапраўды прыйшло. С 8 числа, с 8 декабря у нас погода резко поменялась. На смену более прохладных северо-западных потоков пришли более теплые потоки с Балканского полуострова. И они принесли вот такую теплую погоду. Среднесуточная температура воздуха превышает средние многолетние значения на 4-7 градусов. Зацвели в том числе и такие необычные для декабря цветочки, как ветреница или подснежник обыкновенный. Ну, это экзотика больше для Брестщины характерна. А ветреницы, они зацвели в предполесье и даже в условиях белорусской гряды, что необычно. Рэкорду 1961 года 14,5 градусаў цяпла ў снежні тэмпературныя паказчыкі пакуль не перасягнулі. Але на дрэвах месцамі ўжо брыняюць пупышкі, а клапы-салдацікі ажывіліся і рынуліся павышаць дэмаграфічную сітуацыю сваёй папуляцыі. Прачнуліся і банальныя камары, а разам з імі і тыя, для каго насякомыя корм. Буквально позавчера к нам принесли и отдали на того, чтобы мы перенесли на зимовочку летучую мышь. Вот она сегодня у меня здесь как раз еще мы не успели ее занести в заказник, оказалось. Вот такая летучая мышка, кожанок северный, очень редкий представитель. Ну и буквально мне сегодня сообщили, что на наших крупнейших озерах Брестщины, на Бобровском и на озерах подняты толстолобики весом аж 46 килограмм. Это, представьте, это еще с первых зарыблений 70-х годов, когда только начало практиковаться внедрение этой рыбы в наши водоемы. И вот те первые экземпляры вот сейчас показались на поверхность. Тыя глыбінныя монстры існавалі заўжды, але злавіць іх летам немагчыма, бо яны нішчаць усе стандартныя сеткі. Зараз жа паўсонныя становяцца рыбацкімі трафеямі. Калі глядзіш на здымкі, падаецца, што гэта фоташоп, аднак праўда. Толькі пакуль рыбакі радуюцца, аграрыі хвалююцца. Бо ў цяпле пачынае ўздымацца рунь. Дзе гаранты, што пасля Новага года не стукнуць сур'ёзныя маразы? До 24 числа у нас сохранится вот такой же характер погоды. До вторника у нас местами кратковременные дожди. Ночью температура у нас слабо положительная, а днем плюс 7, плюс 10 градусов. Но 24-25 с Карпат на Балтику будет смещаться циклон. По его периферии к нам будут поступать уже более прохладные воздушные массы. Кліматолагі-глобалісты ўжо падзяліліся на два лагеры. Адны палохаюць усеагульным пацяпленнем, другія нагадваюць, што раптоўнае пацяпленне калісьці ўжо скончылася ледніковым перыядам. Простых жа брастаўчан і жыхароў вобласці цікавіць бліжэйшая будучыня. Ці дачакаемся на Новы год снегу? Сіноптыкі супакойваюць, хутчэй за ўсё, белым зямлю прыпарошыць. Ці моцна? Пажывём, паглядзім. Алеся Зеленко і Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».